Reći je Nedeljko Kostić, da damo prednost starijim, iskusnijim. Da. Danil, izvolite. Koliko su važni rezultati, ne samo ovaj dio, nego sve četiri prijateljske utakmice, osjetiš da je Frančana koji je iz 12 godina da je počeo sa 3 poraza u prijateljske utakmice. Onda je dobio četvrtu prijateljsku i onda je skoro sve dobio prijateljske. Dobar dan. Pa rezultat je uvijek važan, jel, on nije najbitniji, pogotovo ne u ovom periodu nekog upoznavanja i prve utakmice koje nam slijede sa Bjelorusima i sa Makedoncima. Ja mislim da sigurno važan, ali ne najbitniji dio. Kao što si rekao, Cico je krenuo s 3 poraza, poslije toga sve krenulo, tako da nisu najbitniji, nego da ih upoznamo sa nekim novim radom, sa nekom novom vizijom koju ja želim, jel, sa novom, da ih upoznamo, da budemo 7 dana zajedno i tako da je to najbitnije, da vidimo koje igrače sigurno možemo računati, koji igrači neki novi koji će doći, kako će se pokazati i na krajnjoj liniji je bitan rezultat, ali ne najbitniji u ovom trenutku. Neću. Svakako, najviše jednom, kako je kadrovska situacija, ili smo svečeno Smajić koji je bio zavinjen neki 7 minutu i kako ste generalno zadovoljni formom igrača i time što ste vidjeli. Pa dobro, manje više svi nam igraju standardno, što je vrlo bitno i igraju u dobroj formi, pogotovo igrači koji su, ajmo reći, glavni igrači koji već godinama su u Crnoj Gori najbitniji. A ovi drugi isto svi, bili smo i u Mađarskoj sam bio sam i u Novom Sadu, tako da ima igrača. Nažalost nam se i Radulović povredio iz Vojvodine, koji isto neće biti sa nama. Osmajić se povredio jučer već u 7. minuti, nakon dužeg vremena je bio starter jer je odmah u 7. minuti, tako da ni on neće biti s nama. Pa dobro, mislim, mi te igrače pratimo, mi te igrače znamo, tako da to nije neki smak svijeta, to je početak priprema. Ono najvažnije što nas slijedi je 9. mjesec. Ovo je bitno da dolaze, da uigravamo, da vide neko razmišljanje koje ja kao selektor želim. I tako da će biti neki igrači iz domaće lige pozvat, koji želim vidjeti tamo, koji sam ovdje kroz ove utakmice koje sam gledao, mislim da mogu pomoć, da mogu biti tu, tako da ćemo, pošto su ova dvojica nisu sa nama, da ćemo još sigurno nekog pozvati. Danas ću otići na utakmice, 2 utakmice, koje, pogotovo ovo mislim da će nam se svima svidjeti ovaj Mornar budućnost, mislim da će to biti jedna prava utakmica. Koliko sam gledao da igraju jako dobro, budućnost se bori gore za sam vrh, tako da će to biti jedna dobra utakmica, tako da ću danas otići do bara da pogledam to. A ovo sve drugo do sada, svi su zdravi, još ima i danas utakmice jedna, pa ćemo vidjeti. Ima još danas utakmice koji igrači igraju iz Karabaka, ima i Savić igra danas. I ima ih dosta koji još i danas igraju. Ovi koji su igrali jučer, oni su sad, ovi se ozlijedili, a ovi drugi su svi zdravi, tako da nadam se da će svi sutra biti tamo i da ćemo moći početi raditi. Znači, poslije ovih mečeva domaće lige će se znati ili početi? Posle takmica domaće lige da ćete informaciju koju su igrači iz crnogorskih klubova poznati. Da. Danil? Opet spomenuli ste glavni igrač, ajde da pričamo o Jovitiću. On je legenda, znate i sami smo. Zato što ne bili strijelac jedini koji u početku kad je počeo prvi meč reprezentacije, bila je prije 17 godina, tako. Već koliko njegova minutaža u Olimpijakisu igra manje više svaki meč i svaki drugi dan, to sve po 10-15 minuta. Da li ste zadovoljni, da li mislim, znajte, ne znam, Dobro, volio bi možda i više da igra, ali
I znamo svi njegove kvalitete, evo sad je opet ušao i dao gol protiv Makabija. No, uglavnom da nam je zdrav, jel, to nam je najbitnije. Sigurno da je on jedan od ključnih naših igrača koji igra onoliko koliko igra, ali mislim da je to čak i dovoljno. Biće nam puno svježiji za reprezentaciju, ali volili bi da više igra, ja mislim da će on dobiti i veću minutažu u budućnosti i u Olimpijakosu, jel, gdje sada, kao što si rekao, 20 minuta, 15-20 minuta ulazi, daje svoj maksimum, bar ono sve što smo do sada vidjeli i što smo mogli pratiti. Tako da, pričao sam s njim, pozitivan, on obožava doći u reprezentaciju, sigurno da je to jedna velika stvar za nas sve i tako da on, samo da nam bude zdrav. Evo i sad ću da pogledamo glavne futbolere, on je druga ovako četvrtfinalne Lige šampiona. No, mislim, suvišno pričao o njemu, ja mislim da Stefan je i pokazao kroz cijelu njegovu karijeru i kroz reprezentaciju, sigurno da je i u Atletiku Madridu, gdje su mu sada i produžili ugovor, znači to nije slučajno, znači da se radi o jednom izvanrednom i profesionalcu, a da ne pričamo o igraču, jel? Tako da smo i gledali sad protiv Intera, gdje je odigrano izvanrednu utakmicu i sigurno da nam je on isto bitan ili najbitniji u reprezentaciji. Dalje, Mari. Htio sam reklamo što nekoliko utakmica Norveške lige na prvom spisku nije bio niko, govori to nešto i o vašem stavu prema igračima koji su ovdje, kako vam se čini to posle nekih mjesec? Gledao sam, znači uživo sam bio na dvije utakmice, pogotovo derbi ili budućnost i Dečiće, poslije sam za Sutjesku i budućnost pogledao. Tako da sam ja već bio odlučio već i prije ovoga da će jedan ići, možeš već to, mislim nije uopšte problem. Znači jedan da će biti s nama, sad će biti dvojice jer su se ova dvojica povrijedili, tako da će dvojice ići iz domaće lige. Tako da jednog već sam i prije odlučivao, nego se ovdje nismo htjeli pričati dok ne završi sve ovo za domaću ligu, jer može biti nekih povreda i na kraju je bila povreda koji su došli da ne bi bilo. Tako da će Brnović sigurno ići s nama u Tursku i sad ćemo vidjeti još danas popodne dobit ćete izvješće ko će biti taj drugi. Dakle, Mari, čisto pojašnjenje radi, nije, uvijek smo igrače iz domaće lige objavljivali naknadno. Više kao vidi. A kao što je selektor rekao, Miloš Brnović je već na spisku reprezentacija, a drugo ime će biti naknadno objavljeno nas posle utakmica velike. Pitanje? Već? Selektore, tiče stručno štaba, što se tiče stavljena? Nema ništa novoga, mislim da su to manje više svi ovdje koji su već bili, jel? Tako da osim Gordana Cipića koji dolazi sa mnom, jel? Tu je i Mirko i Pušo i svi su ovi koji su bili i cijelo vrijeme. Uzeli smo samo jednog novog člana. Novi kondicioni trener, Nikola Vukčevića, koji je sa prethodnim selektorom Miodragom Radovićem zajedno u Libanu, u funkciju kondicionalnog i fitness trenera obavljaće Kosta Goranović. Tako da je on jedino novo ime. Kosta je s nama, da, sam jučer bio sa njim, dugo smo razgovarali, tako da manje više to je to. Jel? Mi idemo sad ovih 7 dana se upoznat, imamo jedan, ne tako ni predugan, ni kratak period gdje ćemo se upoznati, gdje ćemo neke nove navike, neke nova igra, jer kroz ove sve utakmice koje sam gledao sigurno da smo imali šansu kroz ove kvalifikacije, falilo nam je malo, pa da vidimo šta je to malo da bi se možda moglo preokrenuti i napraviti bolje rezultate. Znači bolje rezultate, otići na neko veliko takmičenje, pogotovo sad Liga nacije koja je, ovako kad gledamo možemo igrati sa svima, jedna reprezentacija, osim možda Turske koja je malo sad u zadnje vrijeme sa Montelom i sa nekom novom atmosferom jako dobra, pogotovo što sam gledao protiv Hrvatske, znači
jedna dobra reprezentacija, ali mislim da možemo igrati sa svima, tako da mi sad sve ćemo raditi kroz one 2 prijateljske utakmice u 6. mjesecu za ono što nas čeka, evo ono najvažnije, a to je Liga nacija. Selektori su i Bjelorusije i Sjeverna Makedonija rivali po mjeri za ovaj početak. Ja mislim da jesu, pogotovo Makedonija koja znamo da je bila na jednom velikom takmičenju, možda je promijenila generaciju, ali jedna dobra reprezentacija. Bjelorusi uvijek nezgodni, čak i zadnje vrijeme imali jako dobre rezultate. Mislim da jesu pomjer, taman sada, taman će biti to jedna dobre 2 utakmice, gdje, evo, kao što sam prije rekao, nije najbitniji rezultat, nego, mislim, puno rotirati, mislim ih pogledati sve, po mogućnosti sve, da svi igraju, da se i upoznamo u tom nekom novom radu, jel, i tako da u ovom trenutku jesu pomjer. Daniel, možda od tebe. Nema problema. Evo, danas je Marko Lešović kaže da, koji ste radili jedini tako u svoje reprezentacije, da gajite stil neki koji će se svidjeti navijači, da vjerojatno misli na ofenzivne fudbale sad. Koliko, ako je to vaš stil, ako jeste koliko materijala, ono što ste vidjeli da igrate tako, ili da li koliko su u suštini vaše neku viziju, na tima prilagođavate ekipi koju imate? Pa da, s Markom se radi, jel, neki početci njegovi su i bili kad sam ja bio u Crvenoj Zvezdi, jel, Marka znam kao igrača i kao osobu, jel. Da li će se svidjeti, neće se svidjeti, ja sam kroz ove sve utakmice koje sam gledao, znači, nas, Crnu Goru, jel, di nam je falilo malo, jel, to malo i u datom trenutku bilo što nismo mogli zadržati loptu, što nismo mogli napraviti neki naš ritam, gdje smo se manje više i protiv Srbije i protiv one najvažnije utakmice protiv Mađarske počeli braniti. Znači nismo mogli zadržati loptu, nismo mogli doći u napad, onda smo se samo u biti branili tih 45 minuta drugog povremena sa oba 2 utakmice. Znači govorim ti protiv Srbije gdje je bilo 1-1 i onda u Mađarskoj gdje smo vodili 1-0 i onda na kraju izgubili. Znači, da vidimo tu na tom planu, pošto smo se dobro branili ili samo smo se branili, moramo nešto probati i prema naprijed, jel? Tako da sigurno ćemo tu taj dio promijeniti, neki sustav igre će isto biti promjene, sigurno u nijednom trenutku neću igrati sa 3 pozadje, jel? Znači nekih 5-3-2-1 ili 5-3-2, jel? Tako da sigurno igrat ćemo sa 4 i ovo drugo ćemo vidjeti. Znači ima materijala, ima igrača koji imaju veliki potencijal, ovi mladi koji dolaze, ovi stari da budu onakvi kakvi jesu, jel? Znači onda sa tim sigurno sa jednom dobrom atmosferom, što je vrlo bitno u reprezentaciji, sam ih vodio, pa znam da je najvažnija jedna atmosfera, da svi žele i vole doći i da daju maksimum, onda ako se budemo svi žrtvovali za to, onda možemo, jer bez žrtvovanja nema ništa, tako i u privatnom životu, a tako i u nogometu ili u fudbalu. Tako da mi ćemo raditi na tome, jel? Ima materijala, ima igrača, ima i mlađih, ima ovih iskusnih, neću govoriti stariji, nego iskusnih koji su već godinama u reprezentaciji, koji osjećaju to i tako da sigurno da ćemo raditi na tome da poboljšamo, da neki posjet, pa kreativnost prema naprijed, jel? Tu nam je nešto malo falilo kroz ove sve utakmice koje sam gledao da bi došli do rezultata. Nastavno na ovu priču atmosferi, što je čini da vas u javnosti dosta dobro prihvatili, koliko vam to znači, što sami znate. To nama svima znači, sigurno i treneru, igračima, atmosfera je vrlo bitna. I ako te prihvate, sigurno da je odlično, znači puno lakše raditi. Tako da ćemo mi kroz ovih 7 dana ponovno ponavljam, prvo da se upoznamo svi, a drugo da odigramo na 2 prave utakmice koje ću probati da svi igraju, tako da ih sve vidimo, tako da imaju svi svoju neku priliku.
vrlo je teško od jedne utakmice tražiti da li će biti više ili neće biti, ali ćemo ih sigurno i pratiti. Volim da je to u Antaliji gdje ćemo biti svi zajedno jedno malo kao jedno druženje uz to sve, jedno druženje koje će biti vrlo važno. Da. Što se tiče formacije, većinom ste kroz karijeru i rad sa jednim napadačem, da li sad s obzirom na trenutnu formu naših napadača, možda razmišljate o tom napadaču? Pa dobro, mislim da ćemo vidjeti sve, znači trebamo se prilagođavati protivniku, ali više ćemo raditi na našoj reprezentaciji, znači na kako ćemo mi igrati. Znači, do sad sam puno gledao sve ove utakmice koje smo se poneko, kad gledaš ovakvu tu utakmicu, onda smo se prilagođavali na njih. Da li ćemo se više braniti, da li ćemo ovdje zatvoriti, da će onda pokušat ćemo da dobijemo do posjeda, a posjede lopte nije niti malo lako, jel? Tako da koliko imam informaciju, koliko statistički da smo imali jako malo posjed lopte, gdje možda po igračima je tako, ali mislim da ima tu igrači koji to mogu iznijeti, tako da ćemo vidjeti. Sa dva napadača ili s jednim vidjet ćemo, uglavnom probat ćemo sigurno puno ofanzivnije igrati, sa puno više ritma, sad ćemo vidjeti da ćemo uspjeti i posjed, što je vrlo bitan, koliko god da govori ne posjed ne pobjeđuje uvijek, ali puno znači kad imaš ti loptu nego kad ima protivnik, tako da ćemo na tome raditi. Znači, imamo tu i kvalitetu neku, bit će tu nekih izmjena koje ćete biti možda malo i začuđeni, ali to je tako. Nekako ja to ovako vidim kako ja vidim, a ima igrača motoričnih, brzih, što je vrlo bitno u današnjem modernom nogometu. Mali još pitanje? Koliko nema, ja za kraj samo da iskoristim priliku da